Dakle, kalkulacija dipola. Izračun dipola. 300 kroz frekvenciju u megahercima daće vam dužinu vala u metrima. Podijelom sa 2, to je dužina dipola u metrima. Primjer, 300 kroz 3,5 MHz. Podijelom sa 2 jednako je 42,85 metara puta najčešće 0,98 do 0,95 zavisi od dubine žice. I imamo 4199 do 40,17 metara. Mali savjet, počnite od 0 do 98, pa lako je skratiti, ako je viška produžiti, to je malo teže. To bi bilo sve. Pozdravljam vas 9 Alfa, 3 Hotel Papa, 7-3, pretplatite se, lajkajte, komentarišite i sudjelujte u izradi ovih videa. To bi bilo sve za danas.